kisan ngot kini ngalam juga sang channel C kilawan pahanang ba shalong hakasan tarik mata ubenai. Kini kisan ngot kilang vice chairman uba man parang jarwa u political secretary uba aristerwal thongni u foreign secretary uba parang kopa dingdo rengkat bat ki angot ki personal security officer. Kini kilang ai borlam marbanyang bat uba storji lingdo. Kini simata ha kini suk ba ka sarkar. Kini kalong kat kum kajnya thu jong ba saron bla haka boleh thu bagini kisan ngot kini kisam larang ba ki baka ata jong ki kalong palat saphosnam. Kini ru kila bandai si sesam omde bikisho sa slung hakin pet jong sarkar. Nga ba Paul? Oh, kumay ba po? Na kitu ki parok lewan sini mo namta baka Oh, piso. Iwan yung santarik nai. oh, no. Iwan hi betang tu sangot ni tu. Oh, ai Oh, kundi ko pa kapeng ng tihi. Kung mata kita sino ba? Kapag government makini kaya sa siyang na. Longa kita na custody ng government longa custody in the sense hindi ka custody you long. Hindi mo ka house arrest bang sin. Kati custody mo sandi ke. Kila ba niya like siyang yung like bahiyang eh. Kat kum kayo. Kila. Kat kum ka ding yung palano kanya kan dua try ka intimidation fee ba government but intellectual ka government. Yang sepentip mo kata yung patip mo yung sepentip. Kini bro sanggol ki bawan ni ka is kanu thai ba sarang ka arta juga isu. Kumi ki tau fokus. Kemudian ki pembukuan kia biang bagi dokumen sih banyak kan syuan kumtu na. Ka dokumen sempat ya saya kan, biang hi staff sama dia saya. Kamu kerjakan yang fibat ki mo kemang kualifikasi saya ka kan kapistol kan senang hangan nurkom na thai. Kai bagian press na kalian jongki. Empat ya pe phang na ka no, empat yo ya keren apa. Patla da banong ban yi ka no ka kacing pe phang kan. No ngari ka proses ta. Ai. Kamu kerjakan kan dengan long hasilong yam. Ni sudah sini. Most probably kan long shilo tharai. Hasilong. Kamu kan banyak kan duit kita 4 long bah nak lagi press. Ni kamu nak. 4 long lah sih.